tuntruma rongbol na chanchin kan ngai thlak tur chu nupui tong trai thin chu ti vanua tu rama damatuya chanchin ani damatuya le stali ni te chuan pathian chi bei buk dan danglam bik deuh tak ruam manna anneya South Pacifica vanua tuwa thliarkar pakhat efateya chuan sabata piangin stali ni chu afapa pathum tenen 7-day Adventist biakena inkhom turin an kalthina Sunday piangin damutuya chu thliarkar danga upa a atannam huna a inkhom ve thunga anni nu pa hi anin khom ho ngai lo ina chuan sa khona chungchang an soi ngai lo hrim hrima Bible thu an soi chu lek chuan boina an tok ngei don si ani chu tiang chuan an nu pa chu in ngai na thiam tonin an lung oi maya stelini chuan apasal damatuya chuan Adventist ko shan ronzom ve se ti in athin lung chunga du na lian tak aneya ko shan in program big deu engemo anei changa piangin afa te ne na kalve turin asomzi a ni tinin apasal chuan Bible sabat hutak amu theinan ko mu turin pathian hne na tong trai na del thin ani nikha chu vanua tu 7-day Adventist missionin in nei na chungchang seminar an hoi hodon ti hria in ama kalpui turin apasal chu asoma damatu epo chu seminara chuan telve in pathian ma anin nei na thutiam te anti tharle a seminar nei chu annu pa chuan an hlokpui hle maya steli ni thinlung chu beise na in akhata pathianin apasal chu rabi khate te in malam panin ashwai zel ti hriatna ani akum lea chuan vanua tu mission chuan men's conference a huai hot vele thunga antol chung ko ran upa chuan damatuya chu telve turin asoma damatuya chu atira chuan ain thlasung deuna in kar khat o tur clear kar dang aure Adventist Academy campus nei tura som na chu apoma ko ran upa chuan ani chu som le in men's conference mang tura kalna tur thlona ticket chu ahlan ngala damatuya chuan chutiang taka thilphalna amu chuan mak atinge mai Santo Island lama men's conference an man chung chuan in lama anupuile fate chuan damutuya thinlung chu pathianin akhoi theinan an lo tong trai sakchar chara an conference nei alo top chuan damutuya chu alo khonga nuamati thu chu hahipin aron soitamai ani hunakal zela vanua tu mission chuan rongbol bei pui thak program an hoi hota chu rampum huapin television le hope channel mangin an pechuaka steli ni te ko ran po in an lo en theya cholkar thumo program ani damatuya chuan bas aneya biak ina inkhom na lama mi te phur khom nan an manghoa cholkar khatle ni na chuan ani chuan mipuite chu zantinin aphur khom thina masi ani chu thungai thlaturin omzui vengai lo cholkar topna ero chuan ngai thlak zai arel veta a thusil tu chuan baptisma changturin mi te chu asoma chu chuan ani thinlung po akhoi hle a somna chang tura mi te chu tlar malama an kalai chuan ani ero chu athutlat thunga chuti chung chuan athinlung chunga chuan baptisma chan atumru hle loisi ani zirtop ni chanua damatuya chu an church pastor nena kalin 7-day Adventist ko ran zom adu thu ashila sabat chommalama damatuya chu midang engemozat nen baptisma an changtlanga mipuizinga mihlimber chu anupui stelini chu aninge yang afapa pathum te po chu tiangin an hlim hle bok damatuya lo omto na thin ko ran hruai tu te ero chu an hlim lo khelmai an hnen lama letle turin an som chi ama mase adu to big silo pathian ko ran dik chu amuto ani ti in ashil mi mai ani tuna hian damatuya chu erakor thingtlang kho a 7-day Adventist ko ran om chuna hruai tu pakhat alo nita an ko ran te chu athang duang hle mai thunga karlova ko ran puitling ani thei thuai be sei ani damatuya chuan hunkalta ka thlir tin kadam chunga thutlu na thaber chu ka siamta ani ti ka hria chu keima tan chau po nelo kan chung ko pumpui tan po ani ti na soyani
Vanuatu le South Pacific Division pum pui baka khovel mundanga thalai tangkai pui tur Ellen White le khabu Krista panakai lonte chatuan nga fakte indonaro puile le khabudang tebe chana lemchan film chisang sang siam nan 13 sabat tholom phaltaka in thodona wangin lom thu kan soi ani e khati jong kha rongbol chanchin kan ngai thlak thei chu ani